Inicijativu za otrimovanje robotne akcije i jarnje ušorjovanje valala dal školjarski parlament, odnosno školjare 7. i 8. klasov. Oni mali zadatok, že bi šlo vikendu z biciklami obišli cali valal i že bi videli na kotrih mestah najveće jest šmeca, takže oni to drobeli i već sme teraz tih njoh šidzeli i praveli plan kad budu ist, po ktorej drahi. Za akcijašoh škola obezpečela rukavici i mehi, ta školjare viših klasov zberali šmece po uličkoh i najbližšim okolisku valala, a školjare nižših klasov ušorjovali parko pre školi. U našej školi zažilo to jak praksa, že vše ušorjujeme v jari svoj dvor, starame še ljubo posadziť kvece z rozsadníkoch, a toho roku poneže taki obstavili jaký sú, všadzi kriza i šporuješe, ta sme našenja porucali dookola do tih mesta, to ti mesta gdje skoro bilo kvece z plastenikov, teraz sme našenja porucali i nazivame še, že bude krašnje zažljeno. Nješkajšu robotnu akciju potrimali ljem Društvo za zaštitu životinjoh i Farma Dudaš, ktorí dali mehanizaciju, že bi še mehi so šmecom tako i odnjesli na deponiju.